Dayı selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Nereden katılıyorsun dayı? Ben Mardin'den, sen nereden? İzmir. İzmir, anam sahlen. Mardin'e selamlar burada. Canım sahlen. Sesim geliyor güzel. Geliyor geliyor dayı. Dayı yaş kaç? Buyurun, seni sormak istediğin sorular var mı? Soru soran, dini soruların var mı? Yaş kaç? Ya yaşı bırak ya. Yaş önemli değil. Hele dini sorular varsa dini soru sor. Şimdi dayı. Bir arkadaşım beni Havale brüs günah ki seledune ser çavare anam sahlen. nasıl? Dini sormak istediğin soru varsa buyurun. Şimdi dayı arkadaşım beni zorla birini dövmeye yöneltti. Ama ben zorla dövdüm bunu. Günah işlemiş olur muyum? Evet, sen de günah işlemiş olursun, o da günah işlemiş olursun. Ama ben zorla yaptım bunu. Tamam zorla dedi ki kafana bir taş vur. Zorla dedi ki kendini ateşe at, sen yapar mısın? Ama zorla yaptırıyor dayı. Hele hesabın. Zorla dedi o paraları senin cebindeki paraları yırt at. Atacak mısın? Zorla dedi zehir iç. İçecek misin? Hayır. Hayır. Böyle havale umut moderatörü mesela çavar anı sana. Bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aferin. Manasını da bize söyler misin? Allah'ım nasıl ya? Allah'ım senin huzuruna sığındım sana geliyorum. Ben sana söyleyeyim. Dinlersen ben sana söylerim. Beni dinle müsaade et. Bak, kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ki, dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ne demek? Yani Allah'tan başka kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmiyoruz, itaat etmiyoruz. İlah demek Evet. kendisine itaat edilen kişi demektir. Yani biz kime itaat edersek, kimin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğersek onu kendimize ilah etmiş oluruz. Evet. Ha biz Allah'tan başka kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'tan başka kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmiyoruz. İlah demek yasa belirleyen demek. İlah demek kanun koyan demektir. Yani ilahlık hakkı, yasama belirleme hakkı, kanun koyma hakkı sadece Allah'ın hakkıdır. Tamam be eyvallah sağ ol. Yani kısacası Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve biridir. Hayır hayır. Allah'tan başka ilahlar vardır. Fakat sahte ilahlar vardır. Aynen. Batıl ilahlar vardır. Geçersiz ilahlar vardır. İlah demek Allah'ın yasalarını beğenmeyip Allah'ın yasalarına zıt yasa belirleyen birçok kişiler vardır. Yani Allah'ın bize göndermiş olduğu bu şeriatı, bu kanunu, bu Kur'an-ı Kerim'i, bu anayasayı kabul etmeyip kendileri yasa belirleyen bunlara sahte ilah denir. Her kim onların yasalarına boyun eğerse onlar kendilerini başka ilah kabul ediyor demektir. Yani biz yan Allah'ın yasalarına itaat edeceğiz ya da kendimiz gibi bir insanın yasalarına itaat edeceğiz. Eğer biz Allah'ın yasaları olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetine itaat edersek demek Allah'ı kendimize ilah etmiş oluruz. Eğer biz bir beşerin, bir insanın yasalarına itaat edersek demek onu kendimize ilah etmiş oluruz.
Dayandım. Tamam mı? Afiyet olsun. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Başka soruların var mı? Rica ederim dayı, ne demek. Evet, Vallahi teşekkür yok dayı. ederiz. Senin sorun var mı? Sen namaz kılıyor musun? Namaz. Yok, kılmıyorum. Neden? Neden? Vallahi ben de bilmiyorum neden kılmıyorum. Yani sen Müslümansın değil mi? Müslümanım. Elhamdülillah Müslümansın. Müslümanlığın bir şartlarından bir tanesi de namaz kılmaktır. Mesela telefon Zekat olabilmesi vermek, için namaz kılmak, bak, hacca gitmek. yani Başka ne vardı? 6'ydı değil mi? evet. Ya İslam'ın şartlarından bir tanesi namaz kılmaktır. Yani bir Müslüman namaz kılmalı. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz. Namazını inşallah kılarsın. Namazını yıkın. Yani. Kanalımın YouTube haya. Kanalımın YouTube ile bibne abone. YouTube'dan Mel Abdullah Kurdi Khalil bin Hüseyin'in durda kanalım bibne abone. Lüvedre video zahfın. Tamam. Rabbi alemi de surete Tevbe ayeta suhudu duada. Debe avan kafira yuridun tkhwazin en yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Kafir dukhwazin go bideve kwa nura khudi. Yani dini khudi bitafinin. لبلي ويأبى الله إلا أن يتم نوره لي الله تعالى هي أوي نور أخوة دين أخوة تمام بك ولو كره الكافرون ولو كافر نخوازن شي ولو كافر عادز شي ببن ولو كافر ببعجن شي بتقن شي ببقن شي وي الله تعالى هي وي نورها أخوة يعني دين أخوة ve tamam baki. Hali hazır dini Allah Teala lısar ve arde ne hakıma. Zıddi kanuni Allah Teala kanuni beşeri hakimin, yönetimin. Layıklık, demokrasi, komünizm, sosyalizm, demokrasi, kanuni beşeri. Ve rojeki dini Allah Teala haybe bir hakim idika kengiya. هر چقا کافر نخوازن شي مثلا خود عاد به کافر بدوی خود خوازن گو بطفینن یعنی چلو بدوی خود و زمان درجایا اسلامی بکن به بختیال اسلامی بکن کرم کم السلام علیکم علیکم السلام جاوای باش میتونی سیدا لعنت صاحب تشکودی شرنخ شرناقی ایدا باشا آه تی چند سالی 15 نباشا ها کرم کم گو فرسیتا هانا فرساش مبکا فرسیتا دینی هبن فرسناش مبکا تساغ بي فرسیتا نینن لا کازه فرسکشتکم بيجا kelime şehadet et karışmana peşi kelime şehadet et. آه Peşim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aferin. Manavi jit kardeş mere beşi manavi. معنوي أنا زانم. Az bavar dikim goş Allah be tu ilahi hak ninin. U dis az bavar dikim go Muhammed Resulüviya. Az bavar dikim goş Allah be hak ilah ninin. Mana ilah çiya? Ego mojera taat ve ibadet bikim. İlah mana ego kanun nizama çeki. Tamam. Yani amş Allah Teala pe tıkkasi kabul nakin bilahti kanun nizame tıkkasi kabul nakin. Hakkı ilahtiye, hakkı kanunu yasağı ji Allah teneriya. Fehmu? Yani van saroku mazne dünyayı go zıddi kanuni Allah Teala zıddi ve şeriatı kanuna çedikin amwana nas nakin amwa raddikin am inkar dikin am itaat jwara nakin. Tamam. Da başa. خواتي ده. O gurbi. O gurbi sakçavim ram. اهلا وسهلا. متعقيدك تمام. مثلا دوام آياتي قلت ما شبانا بيشن سورة توبة آيات سوسيا دبي هو الذي او خداي قو ارسل رسوله رسول خوي محمد شانديا بالهدى بهداية بريا راست ودين الحق وبدين حق قو إسلاما. ماذا دينك تاني حق هيا الجمع الله تعالى قو إسلاما. خوي تعالى كما الرسول إخوة بدين حق إسلامي شانديا ليظهره على الدين كله. جبو قوي بسر حمود دينا بيخي. يعني خود تعالى دين خوي حق إسلامي بسر حمود دين باوريا بيخي. يعني غير دين الله تعالى دين كسا بشرا يعني قانون ياسا ايگو انسان سروك مزنا شغل چيك کرنا ياسا هنا هر ياساكك هر انا ياساكك هر قانونك دينك اي قانون الله تعالى جي دين الله تعالى جي هيا دبيگو اب دين خده بسر حمود دينا بكفي. يعني انا ياسا الله تعالى بسر حمو انا ياسا بكفي ولو كره المشركون ولو مشرك نخوازن جي مشركين ايگو جي غير قانوني الله تعالى هنا قانونا چيتكن او مشركن ابانا خود كنا شريكي خودي دي چدا د قانون چيكرني د خود كنا شريكي خودي تعالى. يعني اول مشركا ناخوازن گو قانونا خودي ديني خودي ببي حاكم ناخوازن ايدي خود تعالى بيو نا. فهمو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هوالي عمال سچاواراتي. إذا تسويت باش إن شاء الله. ماشي جانا تصابي الحمد لله بخيراتي تباشي. اشترى زيبي رحمة الله وتعالى. وتعالى قوتي تسيرا. وانا اشترى زيبي. يعني هنا إنسان هنا زعل لخبطة وينته. أنا لم تدري واشترى شيء أنا. شو ما أكيد. لا بيشن. مش من النغمة قد سرمنا شيء أصلا يا باش وصل جاي كبيجين تناش مرت بيجن از بهتر لي قلم دبم از بهتر دبيشم غاز زيدن اصناب فرنك ناكم يعني قابل لو من مكرن حنكي خم مكرن طناز قوتن موتني نخوش قوتن إذا زي سكنم از انترنت قرم وازي هانم رازم ازي كيف وشرعتا قوم يزينم نا ازي بهتر مجادله دوام بكم. يعني يا باش يقت تسير بلا كتنجي هر انسان نه كتصبريا لبره نا انسان فيزبن وقد ما نابش مثلا جانا هنا قلني ويش بيجن انسان وحش عيني وحشته
oysa hubba aynen alima hayvanana ev iş tişkî hayvana zahmet başı. Yani insanek heş insaneki عبد خدا بکی خود تعالی هر دی خاطری جی افوجی اینا موحش کیف کی مهر کوایا مهر اشی حشره خدا عز بکی aynen گاج بوی که جلکه مو انسان دیندار مو بچه حشر کرا چطور زراب گریا چطور هم باید لبو ده با بچه هن انسان هن خودش واسطاندیه دما باسا خدا و رسول ایته کرن تدی جدا تپی و آورد و حتی بی خود تردن عینی تو بکل آسکری شیطان ما askeri şeytan aynen ji zora biçi ya mesela demo denge Kur'an'ı her iter ki şeytan le taravi ezanları kandın şeytan taravi ama ya emji mesela mela estağfurullah ama em cahilim le belen ne khazım mikrofon var desemera çünkü ne alim belki İmam Şafii İmam Azam ya ki Şams'ın Temrizi karşı ateist ve dinsiz aradın hani cihat mı alim hami Kur'an ezberebun hadis ezberebun ये क्या मैं सोरी ने बेचन तो हम हनी किताब साकी ने अच्छी साकी अमा आवा हमी से वाला आवा चेत की कई जवाब कभी विचारी ज़मानी ना खादम किश्तवाले ना मैं इम्कान ना मैं ये मैं जी हूँ सोरी के बेच ना मैं तो हम हरी किताब को पढ़ या तो किश्त हमारी से मैं दान करने बेचन यानी खता है मैं भी ज़मानी के ज़ाहर चूंकि अजी करामत की इलाही है चूंकि पैगंबर में जुदा देखो ज़माने की वरी आलम के बबन बजहना इंसान इधर की दिन है دي هذا بيجي يوم لا هوا صادقو بيجي أوجي يانس بيجي وإنسان يدور خوجي نبي دولة دي لا حقا نجي أجي كرامتك إداية أجي حكمتك إدانا بيجي حقا مبكاري موصل بلي باشا لأن حقا الدنيا دروانة زبري أبي حمي ريا بيغمبري ما نشامدي يعني حقا نجي بيغمبري ما تشكي فوق هذا لأن يا صفة تشتغل Allah بالسيداية hidayet etsin inşallah. Mecicare ki Hazreti İbrahim ve Hazreti Ebu Bekir u peygamberime Hulusi razı bir berkabe bunu berkabe bu lekin müşrik hat evde tıştın ne hoş günde Hazreti Ebu Bekir yani tış ne var ne hoş hatta ve Hazreti Ebu Bekir hav kari kabiri dema ne kari kabiri jabayda dema jabayda peygamber çok ya gwa Resulullah gumman ne havalendini gwa kapışa gittim evi hap patış gotnemin tadayne ki demam ve jabayda çoğu يقول حتى تجابه ينادي ملك يرخت ده بو مديت شفتش تأيد جو أي ملك شو ناتا ويرا بو قدما تلز ورا ملك شو قد شيطان هذا ودي إذا شيطان يودي أنا منهم أي شو يعني هكذا نجي مو كاري خبير رجال تشتغل ذهب باشة وجانا خطأ مش يدل هنتل دماغ موتين يعني هنا سوي كولها وجاء إنسان ذهب باشة حتى خلف الدماغ من نجي بلي حقيقة دمهن في الزمان موتين جانا هر إنسان حاجة مو جانا عارف كي جرك يا وشي مو بور نن إنتاجي مو جرك مو بور أري سيدا حقيقة أس يعني مالك هوا حكيت في شيء في خبردان الملك بشي أنا حقيقة ملك ما ماش لقي قدرت في يا ما دي إمكاني متنين إن أس كمل كده يا من معلومة سكولات شغل تنا محتاج كثير مجي أنا هي هدية مديات شو هذا من محتاج فبلا وصارت أسحش دينكم أنا ممكن الحمد لله أمشي يعني نحو جي هديانا أم نجبو هديات كم نبي وشانا زندا أسكانم بكم جو خلق هديانا شنجي لي من نقرت يا أب عيارا ويدا من نقرت يا جبوش دردي من هديانا أتوازم جو أم تيكنا كشفتي دا إيجو هدية قامتي وانا قرتن إيدي وشانا مناك بكشفتي دا أجبو له توازم إيدي خلق لو مال متكن دبي ولا تجبوي براد بردي أو تشقى بيش يجي مقول وانا كذا خدي زاني وانا أجبو براد كم خدي تعالى بل دبي وانا مزني أو خدي وكزانه بنا خوكي خدي زاني اگر گوش بولو بيش خوي خدي حساب مره ببيني ونج بولو بي ان شاء الله وي خد على خير بدي من و أري سيدان ما شاباني مالا خير شعباناتي خدي خيرات قبول كي خير غمرة دعوت يا سيدان خدي اشترى عظيمين يعني خير وقت ما دعوت يا محتاج دعانا خد تعالى قوت ديك خد تعالى عاقبة ما سونا مجي سا إيمان بمي شكي إيمان ذاتش كي نبيا نبي نفسي بيا كي دي يا خد تعالى سونا دعويا مجي سا خير إن شاء الله تعالى اي باشا سرچانه مالا تعالى الله يبيك جميعا يبكي وما جوابته تشكي تبجي مرتيني يا سيدان
سرازی به و غربه سچامارا بشتغلي شمال احمد دعوت دلوقتي خدا تعالى قوتي في تسيدا إيمانك مختبر خدا تعالى حقيقي جان بله گلی تماشاوانا امی وشانا خوا بداوی بکن و با مدر طوری ما خدا تعالی خیره وشی قبول بکه اون تماشا دکن اون گوداری دکن اونجی آمادن الودره لهیویه کمن داخوازیه کم جوهایا از هیوی ولاوا جوت کم همو کسی همه ولو زوب زو بیدنگ نکن وانه اخنا بیدنگیه دا دنگی واقوت نکن اگر زیده yani tişte fahş و çapal و pis goten vani ولو engel bikin beydeng bikin denge vakut bikin lego vaki di haneke khumma bike bila bike yani vani ولو beydeng nekin tamam yani tişiname bila yani daliye mede bila tişta bejin le va tişte pis و fahş habere pis bila ne bejin yani تشنا هنا نه قوتنينا هلا دراغو بيرك ليبن جبني نيا قوتني يعني جبني تشنا هنا نه قوتنينا هاباني ولو وابيدنگ مكن بلي جاي تماشا مالا وتبدا باخذ خير وقبول كي من خير خوشيدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته